bahuriye umushije fire ntabwo n'umukazi we yabira rya kitanda. Abaturage batari bamwe na bamwe hamwe na mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa cyari cyakasoga ekizibeki bagira ngo nibakegekera na munonga okunyomarwa munonga otiriho no bushambani ubwo bakugira ngo ebi bikwasaranse na higuru omwanyogo obuzubo bwaraho tiyara ari kunya nimbasa kushanga burabasa kubigira ngo mu bakazi reka ngame enshonga eri kunduma cyatuma nayigamba nyine muhara wanje ashwera ibwari mu makageye chonkano ari umushija guma nguriye mukuru wanje ni wowe ibamwita Katariko Daniel umushija ni wowe mukuru wanje angambia mushenyera makakayika kuri pastor weye pastor Jonas muhara wanje ari mu makakororo cyafesa chonku mushijo kwanje mishizi mukuru wanje ki amaka nawe mukuru wanje angamenga rukutu yara gisari haha wabutizafire tugire gushiraho ubwirinzi n'amabara tugire kugakendeza tugire gukora uryomwe bekarishorisho kuri mugenzi we abo kuba abirare muntu katugambe takuranga nakamira nakera kunyu urundi yaine nemparana no muntu kuyahekyo kibairaho naito kitubuniriza abamo. John Bosco tumwebaze orukamanda wa polisi ahabwa district ya Kikuube yajumerere kikorweki kandi yayetombwitera abo bona abakozere kikorweki ubwo ari kugira ngo nakegekera obunyubwa marwa oburengeserizo omwanyogu umutuzo omwe bamwitirira hano ya ihe naitwe Merire abantu abamurumbyate bakamanyigwe konka bamucumisire ekintu kifitezibwa kuba icumu ihe n'omutima ogu nagira ngo omwanyogu harimo amabara mingi agaruka gukora bwashesha bwira nyumushana na nyekiro kushanga abantu bona nibasiba n'abanywa kandi basinzire ekiro kurigiriraho kugira ngo bamwe muri abana baba barya bashuma kandi bakoresa umugishogu okubasa gukora ibikorwa byabo ebirukwende biragiro amabara nigakora mpaka mu kasheshe abatuza bamwe tebakumanyika mwe nahabura abukikwata ko abakurembeze ba RC1 kugira bane ba registeringa abantu bona kuno mu mwanyogu kandi no kutekaho bylaws kureba ishaye zo kwiguriramo nezo kukinga amabara mu mwanyogu Amalantu Musime ogone resident district commissioner ahabwa Kikuube district yahika mwanyogu ahichikorwe cyaba ahibayitira kaharata nabwa nyuma yo kwiko mwanyogu yajumirire ntacumazirezi ezikozire kikorwa nkeki na munonga ha muntu ngogu otwira inemico mirungi omucanga cye kandi yashaba polisi okutanduka kucondoza okumanya kikorweki aho kitandikire muyikiranize obwire bukingira bugaki ebara Tumusime hona yayongera yahiga abaturage b'icyaro ecyakasoga okwatanasana mukuru w'entebe yo kubanza ahabwe cyareki okubasa kubana bateka hemiringo hamwe no kutema empenda bakagambana bakama bamabara bakareba obwire obugarabe n'igiguriramu hamwe no kugaruka gakakinjiramu okwenda kwerinde bikorwa nkebi ebyo bwiso mu district umuramara kwikara nkabataka mwikiranize ekitekerezo cyanyu mukisindika igombora mukizika aparisha muruka na cyamara umuruka na timu yibakitunuliremo then bakisindike nemikono yanyu mugiterero kurungi na minasi zanyu hayigombora cyangwa ate nabarira kikiraniza ate iryo tumanye mu ryo tugeta bayilo ngo ate iryo niyo enchwamu yabataka gwe baraza hano zirakingaga saha mukanga. John tumwebaze or DPC ahabwa district ya Kikuube yagira ngo kikorweki eco kwitatura nawe kaharata cyabe kikorwa cya kabiri omubiro bibiri omwanya n'ugugumwe eje yaba incident ya kabiri umuparisheji nyumwebazo hino kode y'omwana w'emyaka 2 necweka eshanjigwe omukichweka stari hali na hano Gashako Gad asaba ahabwa Sky TV enshonga hamwe n'abebyamagara mu district ya